Nadu baka sarkar Meghalaya kala rai ban pentri kamno ek roster system hak baidei bat ki kam sarkar hak ni gejala dak ba pentri kam nadu ka snam khat khandai spa nyopu ar la sakiru ya ke jingmi jogi kunun ba per ki ba persha ek ni ka rai jong ka sarkar kuntubru iki seng sanhima hak ni kata yoru kani ke jing persha kala mi hadien ba ki kunun na rilum garu kila pen bore ka sarkar ban ya shakmat bat kani ka roster system Hak jinga kendu bagi nang patai kubor hak kat sauterik mata ubna yeyong arajat arpulai saka seng Neutral National Youth Movement kata ka HNYM kala penpau ye ke jing super syajur halor ke jingai biteng ki kenhun nari lung garu ki bala penbore sarkar Meghalaya ban yat bet sakmat hak ba pentri kami ka roster system hak ni ke jela dak ba pentri kamru ya ka snam orkerteng nadu snam khat khandai spa nyupu ar sheneng Kinong elam jong ni keseng kira penpau ba kim persya ek roster system henry ki persya tangi ke snam ot kerteng ni kata ka cut off year kabala bu na du usnam khat kandai spa nyu puar seneng henry kade ben pentri kam kat kum ke snam kabala pentri kam ek roster system bat ya kani ki i bet ya ka jing start nok sarkar Kaseng HNYM kala dawaru na ka sarkar ba kade ben pentri kam ek bah thungkam kat kum ke jing bun jukinong song jong ki khasi ba ki achik kumta kani ka seng ha kani ka sngi kala pen pauru ba halor kani ka kam kan sa tho so menteri rang ba ka jela ba un khot penlong da ka dorbar ka ba kerpang hayeng dorbar thawai ka jela bani kren halor ka ba thung kam bat ban penyat sakmat ya ka roster system kasang ka persyajur halor jong kani bat ngin salibu jing thoru chief minister jong jala Meghalaya ba kidei ban pen urlong ya ka jing dawa jong ka voice of the people's party ba kidei ban khot ya ka special session ha ka bidei bat ka jing review lane ban pentrai kam wadi ka roster system ru kidei ban pentrai kam katkum ka population kasang hi ka maham juri kini ki garuru ba wat sengau batang mapigi kiba phila ban berngam ngiru ngila ban berngam Handai nalaya ken ya dia ya kijing don pat jong kajat benreu kajungi ngila tam jan marsiten kini kita khandai lak ngidon khandreu lak saufu arajar ngitam jan nyula kumno kini gibreu ki ong ba ngin ya khon hana ba kata ka roster kade ka code of death kade bendon nadu 1972 ngin persya or kita hordang ladai banmi hasurak ru ngin mi ladai dak kanung tiru kasang SNYM kan mi sakmat na kebenta ban pentikna ba ka roster system kade ban trekam ka code of death kade bandan nadu kate ka tarik kepala penari ke office memorandum kispautrik ume arjar rupuan lani katkum barai da sarkar jela banong barai sarkar jela ya ka code of death nadu 1972 kataru ngem barse ban me wala dari ban om snam rungin om snam nomor kene kala di kajing thombor ya ka hok kajing kisamla kijungi da kisamla kijungi menta ki babun ki ya klam kam khamjam ngalala bikwe ka jingja habangi let ban yakran na kabanta ka admission hapo political silong kisamla jungi ki bakwa ban police civil engineer ki yo 75% habele entrance test ban yakun ban yo ketika seat ke ba properly seat total seat properly karena gini perlu garu ki yo 90% ki orang direct kataru melak ban pendap ketika 90% arpau tuli ki pos ki laj ai arpau person ki laj ai hap kari forward biang hana balai hap ai kata special consideration ya kini ki garo hana hne la thoru preference being given to person belonging to Garo community from areas even outside Meghalaya hatu kam kani kam di ka partial hatu kam ni kam illegal lada amla pendap di ki Garo na pok jela Meghalaya hana la ban shimi ki Garo ki banabar Meghalaya ru kata ru kini garo kim sung so ege katni kalau special ya kata kejat benreu ke jongki menta kita ku arha banong bahana ka cut off date na 1972 what is this ngimla ban khanyi ki garo ngidon ha kuju ke state maki lai kidai ke basuan bamsok na ro sedang ya khon sitam kejat benreu jongi ban yo state ru menta hak reception policy yo nong maki kata ru menta ki berngam life hojat life hosket tengiong ba halor kani inpet penkot ikani who would be likely to be conversant in Garo language and also in the custom and usage among Garos. For this purpose, a person can be considered to be conversant in Garo language if he can read, write and speak in Garo fluently. Ugaro ba pun nong Bangladesh. Ugaro bahasa Assam pun ba.
Banta lada kani ka 3.5 paragraph jong ka reception policy ka kadau ya kani ka ong balada kini gigaro na po Jala Meghalaya kimla ban pendap ya kani ka 40 seat hanala ban sim na baru kamut kini gigaro na po Golpara district jong ka Assam kila ban yo ya kani ka reception ka jongi hapo seat Meghalaya kani kalong partial kani kalong bean beriti sisya tenrai khadu yawa ngis ngap jar bro sikatu na maringi iba kadan tang kata kejing ya karan mo handan dala iba kala adan katu kejing berngam mene baki ong ba lara phim sheme ka cut off date nadu snam khat kanda spa new puar ngin let chatang le sta just go ahead we don't care ka Jala Meghalaya kamdai tang nam tagi garo ngingi kwa equality